هقول لك على طريقه تحسن من انتاجيتك وتحسن من مودك كمان. ده هيحصل لما تعرف الفرق ما بين الراحه والارهاق. فهنا لو انت عاده زي كده قبل كده بتريح لما بتتعب وعندك كده دافع ان انت عايز تخلص الحاجه ومش عايز تسيبها غير لما تخلصها تماما، فتلاقي نفسك ان انت الحاجه اللي بتوقفك هو ان انت مرهق. ولما بتكون مرهق بتكون تعبت موجوع خلاص مش قادر. وفي الوقت دوت علشان انت مرهق ومش قادر، فانت في اخر شويه حاجات كده اهو بتعملهم بتكون اي كلام، ما بتكونش انتاجيتك كويسه، فالكواليتي بتاعتك ما بتكونش كويسه. ولانك مرهق مودك مش احسن حاجه، ولانك ان انت عندك الاتنين دول، عندك الارهاق ومودك مش كويس، فهنا انت لما بتيجي توقف اولا انت بتحتاج وقت علشان تهيل، علشان تشفى من الدمج او الضرر اللي حصل لجسمك، اذا كان بقى عضلات مشدوده من كتر القعده، او اذا كان ذهنك مرهق جدا وحاسس ان انت مشدود متنشن، مشاعر اللي هي شبيهه للاحباط، كونك ان انت مرهق شغل كبير، فمحتاج تاخد وقت ان انت